bonus kareng magobra king gobyerno. Agpang king DBM, may umpisa na lang mamye mid-year bonus. Inyang May 15. Ay, may report. Kinumpirma ng Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na magumpisa inyang May 15 malyarida ng atanggap reng kwalipikadong empleyado ng gobyerno in karalang mid-year bonus sa katumbas ning pabulang basic pay. Agpangkang Pangandaman ating kabilugan na 63 billion pesos ing sinadya para king mid-year bonus na reng empleyado ng gobyerno ngening 2025. King alagang iti 47.5 billion pesos para kareng civilian personnel, kabang 16.1 billion pesos naman para king military at uniformed personnel. Apamye na nakanuning DBM ing pondo kareng ahensya, inya pang January, inya kukulay ching secretary kareng pamuntok na ring ahensya at LGU, bang agad na lang apamye reng bonus. Saklo ning mid-year bonus reng empleyado kareng hanggang branch ng gobyerno kabilang na reng regular, casual, contractual, appointive at elective posisyon. Kaya bela naman reng atsuking Armed Forces of the Philippines, in PNP, BFP, BJMP, PCG at aliwa pang uniformed personnel. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.